amakuru atari ivumbi muri Mumbai indege ya flight AK-101 yarije guparika muri New Delhi yabuze ukuntu iparika iyo ndege bitewe n'uko ipine ry'imbere ryagize ikibazo iyo ndege iparitse yahita ishwanyagurika iyo ndege iracyari kuzenguruka mu kirere yabuze ukuntu iparika abamamagaye ku kazi guhindukira bura Kirishi mu ginganyo zera Kirishi yumvishe ikibazo nk'icyo bayita caho dore indege ahantu iri indege ipine ry'imbere ryagize ikibazo kandi ipine ry'imbere ubundi ni ry'indege iparikiraho neza andi y'inyuma buriya ni nka accessoire bimeze bite naryo ribanza clear to land umva mupfe kuparika tubifurije amahirwe ariko nituzi ko indege itari burangire umva ntabwo twaparika ipine ry'imbere rimeze nabi indege bishobora gutuma iturika ariko nta yandi mahitamo dufite na benzine yadushiranye mu ikatorori baraparika bate imikandara yanyu nimuyambare mukomeze indege igiye guparika over katorori abantu batangira kugira ubwoba indege igiye gupfa guparika ariko ipine ry'imbere dore ngirarenga iremera kuri stade imanuka igana hehe i Kanombe mana dufasha abavugisha kuri batangira kuzivuga abapagani batangira gukizwa katorori Nyagasani mana dufashe mana ishobora byose abantu mwese iyo mugeze mu bibazo mwibuka Imana dore indege icyo sinzi kiri uparike ntiyite turika bimeze bite mama we hari uwaparitse gutyo bimeze bite dore imitambukire dore indoro twaramubonye muri kabiri Krish ikibazo cyaje mu mujyi umwe dore ifoto dore umwana ukuntu amaruka kuri etaje turi mu mujyi hagati Krish hey hari na proud y'inenge afite ku mubiri warayimurika muri film bimeze bite umwana vayo akurikiye iyo ndege arayifasha ate dore umwana mu mujyi ni Krish amekuja hey dore ifoto umwana afite n'uburyo parika mukabona ko ibi bintu azabishobora bimeze bite akurikira indege mwana akurikira indege ntabwo incika ibi bintu ntabwo ubundi indege ntabwo ikurikira dore umwana kurikiye indege dore umwana ku nyubako dore ifoto mwana akurikiye indege iyi ndege ntabwo incika kurikira indege arashaka gutabara abayirimo mama we nuko tugatangiye bakise Krish 3 umwana yakurikiye bimeze bite ukazanye ni namba ono hirya nino mwana abanza atera imibare neza yitonze arabara Krish imba vayo hey arabanza aribara arishugunya aratagura arinaga arya agapando dore umwana ni Krish ku kazi buri gihe baramwirukana yagiye gutabara iyo ikibazo kivutse mu mujyi arabanza akajya gutabara buri iyo ufite ubushobozi ugomba kubukoresha nini ufasha abantu mbe gutabara nanjye nirirwa ndemera abantu n'ikimenyimenyi iyi filime y'amafaranga muri buyikuremo Krish abapilote baramubona simbaremeye Krish yageze kuri rya pine ry'imbere arabanza arareba neza ryari ryamanutse ipine ry'indege ribarimo nk'utumodoka nka dutanu arabanza araribyimba arabyumva ko yaribera nk'ijeke ipine ry'indege aribera ijeke ararihagarika neza arangije yereka abapilote ati burya rya pine naribyimba aranabiberetse ipine naribyimba bravo Krish baramuzi bamaze kumumenya ipine indege none igiye kumanuka umwana wagiye guhagararamo ari hagati abere ijeke indege yo hejuru indege irimo abagenzi biriya niwe iri ku mutwe abo kuminara barabibona umwana indege yose yihetse ku bitugu dore indege yose iri ku bitugu iriya pine ry'imbere ubundi iri muzijeke umwana yaribereye ijeke bimeze bite parika imbere riramubyiganira rirerire umwana arabanza aterura indege yose arayibyimba uwo ni Krish bimeze bite Air King Airlines umwana yiritabaye indege yuzuye abagenzi ukoze akazi gambaye Krish n'intwari y'abahinde baramuzi ntabwo ari wa muntu ukora ibikorwa byiza kugira ngo bamubone yivuge yitwikire duparitse amahoro we indege yaparitse hano ewana none nimba n'abatwikiye nta bihembo bakene umwana abona we dore Krish baramuzi